Hello, I'm Maarit Juhkamsoo and I'm from Estonia. I live in Kilingi-Nõmme, a small town located in the middle of the forest of Pärnu country, and this is where I live. This is my school, where my studies are very successful. In music school, I study piano, accordion, synthesizer and guitar. There are many beautiful places in my hometown, and there's also a big singing stage. Pärnu is located between Tallinn and Riia. Pärnu country center is a port city, a summer capital with beautiful beach. Different opportunities and beautiful cafes make Pärnu a unique holiday destination in the Baltics. I study in vocal studio in Pärnu. Teacher Endlemort organizes a vocal competition, Golden Rose, and it's in autumn. I will sing the song so that the new can begin at the manor house, what is waiting for a new owner right now. Welcome to Estonia! Ma mäletan veel, kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur, samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga ma tean, kõik võib muuta heaks. Iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Veel sulab ja hoideb uhke praadus muud. Iga lõpp ei ole muud kui algus uus. On vaja öelda, et aeg looks alguse, et uus saaks alguse, mis möödus. Ja kui kaugele, et uus saaks taas alguse. Kardin avaneb taas, on algamas järgmine vaatus, kus tõusta saan maast sama hing, kuid uus mäng veel ees. Muudetud saab minu saatus, saab uueks mu tee.